umuhango wo guha imidari y'ishimwe abasirikare b'u Rwanda bari mu butumwa bwa Loni bari hariya mu butumwa nyine bw'akazi n'ubundi muri Sudani y'Epfo. Izi ngabo zitwa UNMISS. Ubwo ni umuhango nyine muri rusange. Nkwibutse ukanda subscribe kuri The Quick Times News. Reka nze ubundi tuganire tunarebere hamwe ko umuhango wose wari umeze muri rusange. This occasion is not only a formal recognition of service, but a tribute to your dedication, discipline, and unswerving commitment to international peace. The medals you received today symbolize the trust of the United Nations and the international community. They reflect your courage, your resilience, and your professionalism in a complex and demanding operational environment. Since its deployment, ROMBAT 2 has consistently demonstrated high standards of operational readiness, discipline, and teamwork. In your area of responsibility, you have maintained a robust security posture, protected civilians, and supported humanitarian access. Your conduct has brought credit to the mission and to the Republic of Rwanda, a long-standing and respected contributor to UN peacekeeping. Abasirikare b'u Rwanda bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye wo kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo UNMISS bahawe imidari y'ishimwe ya Loni. Ni imidari bahawe kuwa 25 Gicurasi 2026 mu muhango wabereye mu kigo cya Loni kiri Malakal muri leta ya Upper Nile mu rwego rwo kubashimira ubwitange, ubunyamwuga n'umusanzu wabo mu guteza imbere amahoro no kurinda abasivili. Abasirikare bahawe imidari ba ROMBAT 2 bashimiwe uruhare rudasanzwe bagize mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri kimwe mu bice bya Sudani y'Epfo bikigaragaramo umutekano muke muri rusange. Umugaba mukuru w'ingabo za UNMISS Major General Junuihu wari uyoboye uwo muhango yashimye abasirikare b'u Rwanda ku bwitange, imyitwarire myiza ndetse n'uruhare mu gushyigikira amahoro ndetse no kuyagarura hariya muri kariya gace n'ubundi ku ruhando mpuzamahanga. Yagize ati imidari mwahawe uyu munsi igaragaza icyizere mufitiwe n'umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango mpuzamahanga, igaragaza ubutwari bwanyu, ukwihangana n'ubunyamwuga bwanyu mu kazi gakorerwa mu bihe bikomeye kandi gasaba ubushishozi. Major General Junuihu yabwiye ingabo z'u Rwanda ko kuva zagera muri ubu butumwa zakomeje kugaragaza ubushobozi buhambaye mu kazi, zirangwa n'imyitwarire myiza ndetse no gukorera hamwe mu nshingano zazo. Ati mwabashije kubungabunga umutekano, kurinda abasivili no gufasha ibikorwa by'ubutabazi kugeraho bikenewe, kandi imyitwarire yanyu yahesheje ishema ubutumwa bwa UNMISS. Umuyobozi mukuru uhagarariye ingabo z'u Rwanda muri Sudani y'Epfo Colonel Emmanuel Kanobayire yavuze ko abasirikare b'u Rwanda bambitswe imidari bujuje inshingano zabo neza bagahangana n'imbogamizi zitandukanye. Yagaragaje ko iyi midari itagaragaza gusa kurangiza ubutumwa, ahubwo ishimangira ubwitange, ubushake, ubutwari ndetse no gukomera ku mahame yo kubungabunga amahoro mu rwego mpuzamahanga. Uyu muhango witabiriwe n'abayobozi bakuru ba UNMISS n'abahagarariye ingabo zituruka mu bihugu bitandukanye bari mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri leta ya Upper Nile muri Sudani y'Epfo.
murabyumva neza rero navaho ni ikintu cyiza imidari y'ishimwe ku ngabo z'u Rwanda ziri hariya muri Sudani y'Epfo ziba zireba nyine uko ibintu bimeze. Twanashimira cyane uburyo bakomeje kwitanga cyane ko twagiye tureba ubutumwa bugiye butandukanye saha muri Sudani y'Epfo gusa hari n'ahandi bagiye bakora ibi bikorwa byo kubungabunga amahoro hagiye hatandukanye. Navuga ngo ni ikintu cyiza kandi gikomeje kuzamura ubushobozi mu by'umutekano bw'igihugu cyacu ndetse n'ubushongore n'ubukaka bwabyo. Navuga ngo ni ikintu cyiza twanashimira izi ngabo z'u Rwanda hariya rero nk'uko mugenda mubibona haba mu ma videos mu mafoto agiye atandukanye byari ibintu byiza hariya. Tunabashimira gukomeza n'ubundi kubungabunga amahoro mu bice bigiye bitandukanye. Ntago bahwema kutwereka ubushobozi bwabo mu bijyanye no kubungabunga amahoro n'ubundi. Reka ngushimire cyane wowe ukomeza kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye bya The Quick Times News. Twizere ko umeze neza kandi Imana ijye bashyikira muri byose. Kanda subscribe utarayikanda, sharing ku nshuti zawe cyangwa usangiza inshuti zawe, kande share nyine muri rusange, like ku biganiro byacu, uduhe n'igitekerezo cyawe tugenda tubibona kabisa 5 kuri 5. Komeza kugira umunsi mwiza kandi muhahe muronke mu byo mukora byose.